Aho neza abakunzi ba Ruco TV mbwire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, abari muri Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira igitondo cyiza, abandi igicamunsi cyiza bitewe n'aho mubarizwa cyangwa umugabane mubarizwamo, kuko murabizi ko twese tutaba ku imigabane imwe. Rero turabaramukije mwese twifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kubaha kaze mu makuru y'uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ikindi kandi turaramutsa abantu bari mu biyaga bigari, abari mu Rwanda, i Burundi, Uganda, Tanzania ndetse na hariya muri burasirazuba bwa Kongo, Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, za Masisi aho ngaho, za Rucuru, Minembwe ndetse no mu nkengero zayo, za Rurambo hariya mu Plateau na za Bigogobogo, Indondo, Ibuvira. Mwese turabaramukije ndetse tunabaha pole mwebwe mukomeje kuba mu bibazo by'intambara mwashoboye na leta ya Kinshasa igamije kubamaraho no kubatsemba, kubirukana mu gihugu ndetse no kubasenyera, kubagirira nabi ndetse no kubangaza, kubanyaga no kubatwikira. Ibyo byose leta ya Kinshasa nibyo byayihagurukije kugira ngo bashe kubagirira nabi, ndetse igahaba yarahamagaye n'abandi bambari bayo kugira ngo imufashe kubica ndetse no kubagirira nabi mu buryo bwose bushoboka. Ariko kugeza n'amasaha resistance yakomeje kuba. Rero mugire tuhaye pole rwose no kubwira ngo mukomere, kuko ibibazo birimo kubabaho byose Imana irabizi kandi ifite umugambi wo kubirangiza, ndetse hari n'amasezerano avuga ko igihugu yakiduhaye tugomba kukibamo kandi tukagikoreramo ibyo dushatse byose. Rero amakuru yacu y'uyu munsi arabagizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira uko Minembwe hameze, hari iyo Minembwe situation bunyina pour amasaha. Turakubitira ku Ndondo, za Rurambo, mu Bigogobogo, turaza kumanuka Uvira ndetse n'umushasha hariya muri Plaine de la Ruzizi. Turaza gukomereza amakuru yacu hariya muri Haut-Katanga, aho ngaho n'ahantu hitwa mu gace kitwa Rusinga hakomeje kubera intambara. Birashoboka ko ari ikindi cyama cyavutse cyangwa andi mirwano misha igiye kuhatangira, naho turaza kugerayo turebe uko bimeze. Turaza gusoreza amakuru yacu ahangaha hariya muri Nord Kivu Goma, tubabwire uko byifashe. Hanyuma aya makuru n'ayandi tugiye kuyarambura. Turabasaba kudakuraho urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kubageraho uko yakabaye, kandi tunasaba mwebwe mutarakora subscribe kugira ngo mubashe kuyikora mu rwego kugira ngo amakuru yacu azajya bageraho ku gihe kandi mu buryo bwiza. Muri abantu b'ingenzi tukomeje kubazirikana rwose. Mwebwe mwamaze gukora subscribe mukomerezeho kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi kundi. Muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric Ngibisanzwe. Reka amakuru yacu tuyahereye hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo, ahakomeje kubera intambara ikomeye cyane, intambara ikomeye rwose imaze imyaka n'imyaka, intambara idafite indi objectif cyangwa indi bite, ni objectif yo kwica abanyamurenge gusa bari hariya mu Minembwe, kuko imaze iminsi yaje igenda ikwira mu bindi bice by'ibihugu, ariko ni hariya yatangiriye hariya mu Minembwe mu myaka 9 ishize, kuva 2017 kugeza n'uyu munsi. Yaje gukura irazi kubita za Nord Kivu, ikubita hehe, ariko ahantu yatangiriye ku isambu ryayo cyangwa ku itsinda ryayo ni hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Itangiye isenya za Mibunda, isenya Indondo, isenya hehe za Bigogobogo, isenya ahantu henshi cyane, abantu benshi cyane. Iyo ntambara ni intambara ya leta ya Kinshasa ndetse abifashijwemo na leta ya Kinshasa, ya Burundi, leta ya Tanzania, leta ya Angola, FDLR, abashanshuro ndetse n'abamayimayi bose bashize hamwe. Abo ngabo ni abari kuri tere barimo kurwana kuri tere, ariko abandi bayirimo batagaragara ni benshi, nabo baraje bagikwana nk'abo hari mu gihugu cy'Ubirigi, igihugu cya Bufaransa, igihugu cya Amerika n'ibindi bihugu byinshi cyane, byose byishize hamwe kugira ngo bibashe gusenya Umurenge. Biravuga ko bashaka kuhagira ibirindiro byabo byo bazifashisha batera za Goma, batera za Bukavu, bigarurira u Rwanda ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ibyo byose ni bivugwa kandi by'ukuri bapanze kuva kera cyane, ariko kugeza n'aya masaha tibarabigeraho. Ariko n'ubu baracyahagaze, umugambi uracyahari,
umugambi wa Evariste Ndayishimiye ndetse na Gisegeti n'uwo mugore muri Tanzania n'abandi bafatikanyije bose ba Lorenzo, abo bose bashize hamwe kugira ngo babashe gusenya Imurenge, basenye Minembwe ndetse n'inkengero zayo. Kugeza n'uyu munsi ntibarabigeraho kandi bikomeje kubagora, bikomeje kubabera ikibazo cy'ingorabahizi, bikomeje kubabera ihurizo rikomeye cyane kuko intambara bashoye bagashoramwo ibintu byinshi cyane, bagatakazamwo abantu. Intambara bayishoyemo miliyari 8, bari mu kubyigamba abantu bakagara bavuga ko ngo intambara ya miliyoni 8 ngo abanyamurenge ntibazashobora ngo n'amadolari 20. Ibyo bari mu kubivuga ariko nabyo bakomeza bivuge, ariko dufite gucika intege habe na bukeya kubera amagambo yabo, amagambo y'abasene barati na Batobiya ntago agomba kuduca intege mu gihe turi ku kazi, turi ku murimo koko yo kuhora igihugu, gukuraho ubuyobozi bubi bwa Gisegeti busaritswe na ruswa ndetse n'ingengabitekerezo jenoside, ubuyobozi budafite amajambere, ubuyobozi kusahura umutungo w'igihugu. Ibyo byose nibyo biranga iyo ngoma ya Gisegeti, ariko ayo magambo yabo nari nivuze ngo ntazatuma dutezuka ku mugambi wo kwikuraho. Ni mu rwego rero intambara ikomeje hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Ejo intambara yarabaye za Gakenke, habaye intambara ya Gakenke ejo, aho hirya haje kurenga neza za Nyaruhinga, aho bita kwa Nyamaso, ni hirya kabisa. Ni intambara yabereye ariko umwanzi bahise bamukubita cyane. Urugamba rw'ejo rwakurikira urundi rwabaye ejo bundi hariya za Sinayi mu Rukerera, urugamba rwabaye rwo kuzingazinga iby'umwanzi byose bakamuheza y'ikibira akagenda. Aho ngaho kuri Sinayi habaye urugamba rwatangiye saa 10 kugeza mu masaha 4 za mu gitondo. Umwanzi arahambira arahunga. Ejo yongeye kurasira iyo hirya mu bibira, ariko naho asanga Madubo n'Intereza Sarambwe barahari kandi baramutegereje, babaje kumukubita baramwirukana rwose. Ubu nyine ari iyo ngiyo mu bibira. Hanyuma rero inahandi hakomeje kubera intambara ikomeye ni hariya za Mikenke. Mu Mikenke habaye intambara ku itariki ya 2, ku itariki ya 3 ndetse n'ejo ku itariki ya 4. Intambara yaguyemo umuyobozi ukomeye cyane, umuyobozi wa brigade ya 12 witwa Joseph 00. Uwo nguwo yari umugabo ukomoka hariya muri za Manyema, hariya mu bwoko bw'abahema ngira ngo ntibeshe. Uwo mugabo yakoranye na Koloneli Rugabisha watambutse nawe aguye muri izi ntambara, niwe wari umwungirije. Amaze kwitaba Imana yahise akaba umwanya wiwe, bahita bamusubiza hariya muri bya bice kuko yarahakoreye cyane mu Minembwe, yagiriye nabi abanyamurenge. Yari umuntu w'umugome cyane, mubi wishe abanyamurenge benshi ndetse abandi abagirira nabi, bivuga ko wari afite na mandadare. Rero uwo muhungu yaje akataza aja mu bisambu kuko yari ahazi, ayirukanka ngo aje gufata Minembwe. Ahageze asanga yaryamiwe na Mudahusha wa AFC M23 twirwaneho, yamukubise urusasu rwo mu mutwe. Umuhungu agwa aho ngaho rwose, atera amaguru n'amaboko ararangiza. Aho ngaho niho yaguye muri iyo ntambara. Tuvuge yaguyemo n'abandi benshi cyane. Hariya haguye abantu bagera muri 200 hariya mu Mikenke gusa, kuko baje birukanka ngo baje gufata Mikenke. Baza birukanka bavuga ngo Amadubo araceceka araryama arabihorera, kuko bari benshi cyane baturuka inzira nyinshi cyane. Ariko bamaze kugera mu gice cya Mikenke habuditse igihu kimaze kubudika babahukamo rwose, barabakubita. Kurabona aha igihu kiragoye, si nk'umwijima, kandi iyo drone biratana ntabwo iziza mu mwijima, itazwi iziza mu gihu ntiyobona, ariko mu mwijima irakora. Rero byatumye Amadubo abinjiramo mu rwihishwa batabizi, bakaza barasa umuntu bari kumwe gutya bahagararanye, barabarasa rwose, barabirukankana. Hapfuye abantu batagira uko bangana. Abo ni Abarundi n'Abatanzania nibo baguye aho ngaho. Haguye Abarundi benshi n'Abatanzania ndetse n'abandi bari kumwe, barirukanka barahunga. Kugeza uyu munsi rwose biravuga ko ingabo z'Abarundi ndetse na Tanzania na FARDC bavuze ko batazongera kugaruka kurwana kubera ko bari mu gupfa hariya mu Mikenke. Ejo hiriwe harwana Wazalendo ndetse na FDLR nibo biri barwana. Ejo harwanye FDLR n'abari ba Mayimayi nibo baje kurwana hariya mu Mikenke ejo, ariko ibyabayeho nabo ntago byigeze biborohera. barapfuye rwose, barabirukanye babageza mu Rwitsakuku. Rero abo
bageze mu Rwitsankuku niho umwanzi ari kugeza aya masaha. Ni ukuvuga ko bamwe batangiye kugenda batezuka nk'ingabo z'Abarundi, ingabo za Tanzania, ko baragenda bavamo rwose kubera gupfa kuko bapfushije abantu bara mu Mikenge, abantu 200 bahasize ubuzima muri intambara y'imisi 3 ibaye hariya. Hari abantu 200 basigaye hariya mu Mikenge bazira intambara yo kwica abanyamurenge ndetse no kubangaza. Ikindi twibutsa nuko hariya mu Mikenge basanze abaturage bahunze kuko hari ingabo nyinshi cyane zo izo mpande za coalition zari zifite kuza kuvuga ngo zice abaturage hariya, ariko abaturage bahita bahambira barahunga basubira mu Minembwe. Hanyuma bituma ingabo zisanzura rwose, ziryama ku dushigo twose zirisanzura, kuko kurwana ufite abaturage ntabwo bimeze kimwe no kurwana utari kumwe nabo. Barwanye bisanzuye, bituma rwose bafata ambushi ahantu hose, noneho barabareka baraza barinjira babinjiramo, niko kubarasa bakagenda babirukankana. Drone zabo zaraje ariko biba iby'ubusa. Ejo biravuga ko nabo ejo hari ikintu cyabakubise nacyo kivuye mu kirere kirabakubita rwose, noneho bituma bahunga nabi, bagenda bapfa umugenda, barahambiriye bose. Ndetse na Rwitsankuku biravuga ko bayivuyemo bahita binjira muri point zero, bahurirana n'abandi bari bavuye za Mutunda, nabo bahambiriye nta kintu cyabaye, nabo diridiri no muri point zero. Ubu nyine umwanzi wese niho arindiye. Tubabwire ko Minembwe iri mu ihumure, natwe tubahaye ihumure abakunzi ba Ruco TV batwumva umunsi kundi. Minembwe irahumuritse rwose, kandi mwitegure kuvuga andi makuru ya Zatombe ndetse no guserebura. Mwitegure gukomeza kumva ko ibindi bice bigiye kugenda bibohorwa. Mwitegure rwose kuvuga amagambo y'amashimwe mu kanwa kanyu, kuko ibintu bimeze neza. Uruhande rwa leta korora kubitwa bazanye ibihumbi n'ibihumbagiza abanyamurenge, bazana abana bamaze imyaka ku rugamba, imyaka 9, kandi bafite kutazasubira inyuma, kuko bo bafite umutwaro ukomeye, bafite devoir ikomeye kutazasiga ababyeyi, bafite devoir ikomeye kurwanira kubaho ubuzima. Iyo ngiyo ni devoir idashobora gutuma bahunga ngo berekere ngo bahunze umwanzi. Abo niyo naco kinabahesha gukomeza kurwana ndetse no kwihagararaho, bakomeza kurwanira ubuzima bwabo ndetse n'ubw'ababyeyi bwabo bababo, ndetse n'agakondo, kwanga guta gakondo ngo bayisigire umwanzi. Ukuvuga ko Minembwe yari abagabo, kandi abagabo bakomeye, abagabo bafite ukuri n'impamvu barimo kurwanira abana bavuka hariya, ndetse n'abavuka aho kwihasha, n'abandi bose bumva akarengane k'abatutsi ndetse n'abanyamurenge. Abo ngabo nibo bari hariya mu Minembwe barimo kurwanira ukuri kwabo ndetse no kubaho kwabo. Rero nuko byifashe hariya za Bibogobogo, inzira ni nyabagendwa, n'uruja n'uruza, bamwe ko barazamuka abandi bamanuka. Abo bamanuka barahunze, abandi bazamuka nabo ni ramforo y'Abarundi bakomeje kwambuka bava za Baraka, abandi bava za Bibogobogo bazamuka. Gahunda nta yindi ngo gufata Minembwe, ariko reka tubabwire nubwo amakuru y'abene babo basubire abatayumva, natwe reka tubashiremo ako ngako. Abantu rwose ko baraje kurengana, ko baraje gupfa hariya bicwana ubusa. Hariya hariho urusasu ko ruratora ubusa. Rero mureke kuja kurega gatuza n'uduhanga twanyu mumena amaraso yanyu hariya, kuko tafite ntabusobanuro afite hariya muri iriya misozi iwacu, tafite igisobanuro habe na kimwe, kuko amaraso afite igisobanuro cyiza ni amaraso y'abana b'abanyamurenge ndetse n'abandi barimo kurwanira kubohora igihugu. Abari muri revolution, ayo maraso niyo afite ubusobanuro bwiza. Rero mwebwe amaraso y'Abarundi n'Abatanzania muyatware iwanyu, niba mukeneye kurwana muje kurasana iwanyu, namwe mugira intwaro, mugira abanzi, mugende mubarase, hanyuma amaraso yanyu azagire ubusobanuro bwiza. Naho yo ngayo n'ubucafu munimo kutuzanira n'umwanda musana mu gihugu cy'abandi. Rero nuko byifashe kugeza amasaha hariya mu Minembwe na za Bibogobogo. Ku Ndondo ejo twabwiye ko habaye urugamba rukomeye cyane, rwari urugamba rumwe rwiza rwose, kuko umwanzi yarakubiswe rwose, yarazamba itamba, yarazamutse inzira zibiri, inzira ya Kirungwa n'inzira hariya kugeza Gishembwe.
ariko zose babashe kumusubizayo baramumanukana. Ubu nyine ari muri iyo misozi ya za Kirungwa, ani yari Kirungwa ndetse no kugataka niho arindiye, nihategerereje. Abandi bari hejuru misozi yiwe nabategereje ko azambuka ngo bongere bamurase, kuko iwe ntiyigeze ahagarara. Bari bazi ko abanyamurenge bose cyangwa twirwaneho ndetse na AFC bagiye bose ku rugamba za Mikenke ndetse no mu Minembwe, abandi bakaja iyo ngiyo za Rurambo. Ariko siko byagenze, basize abagabo hariya. Niho wasanga umugore cyangwa umwana yo barasaka bakongobora, kuko n'ubundi bose barabizi kandi bose bazi ko umwanzi atatoranya. N'umugore iyo musanze aramwica, n'umwana bakamwica, kuko dufite n'ingero bagiye babica benshi. Irundu bahisha umukecuru w'imyaka 101, hari umwana bigeze kwica hariya ku Madegu baramwica, bamwica urubozo, n'abandi benshi bagiye babica ahandi henshi hatandukanye. Rero n'umwana bamusanze abazi ko ari umwanzi uje kumwica, ashobora kumusubiza rwose, kandi bose bafite inararibonye muri ako kazi. Ngayo nguko mu Rurambo haratekanye, iyo za Gatogwe haratekanye, ahantu hose haratekanye. Hariho ingabo rwose, ingabo zifite inararibonye, ingabo zifite rwose akazi keza, zirimo gukora akazi tukagashima. Bakomerezeho rwose kude chapeau ku ngabo za AFC M23 twirwaneho, kude chapeau ku ba revolutionnaire, kude chapeau ku bantu bitanze kugira ngo bamene amaraso, kugira ngo kubw'ubwoko. Abo ngabo n'abagabo rwose tutagomba guhema gushimira, n'abagabo bafite akazi keza kandi bafite amateka yo kugira ngo badusubize uburenganzira bwacu rwose. Bararwanira kugira ngo abantu bose babe bareshye, abantu bose babe bamwe, abantu bose babe mu gihugu bisanzuye, nta muntu n'umwe uhezwa cyangwa uvutswa uburenganzira bwiwe. Mu mujyi wa Uvira hariya, mu mujyi wa Uvira naho hakomeje kwiyongera ingabo. Hariya naho ingabo hagiye guturika ikintu gikomeye cyane, mukomeze mukitegure, kuko Uvira kubarahunda ingabo. Ni nyuma yaho bakoze inama z'abagabo b'ingabo b'ibihugu bitatu, bapanga uko bakora urugamba hariya muri Plaine de la Ruzizi, bashaka nuko baranforsa urugamba rwa ruguru Minembwe, ariko byose byarabananiye. Izo ngabo zari zazamutse hariya za Kirungwa zarakubiswe, ejo mwarabyumvishije. Mu Minembwe naho ko baranyerera rwose, ko bafata inzara zikanyerera ahantu hose barimo gukandira, ko barasanga hariho abagabo bakabakubita bakabasubizayo. Ukuvuga ko iyo nama yabo yaferinze, bariye ibyusa, depense y'ubusa rwose bari barimo. Hanyuma na hariya muri Plaine de la Ruzizi naho umwanzi ko ari tsuganye haraza Uvira kugira ngo abashe gutera ibitero mu birindiro by'ingabo za AFC M23 twirwaneho ziri hara muri Plaine de la Ruzizi. Ariko icyo tubabwira nuko bagiye rwose noneho kwikoberereza, bagiye gucana uwo badashobora kota, bagiye kuvumbura iyo batazashobora guhiga, kuko nico dukeneye, nico twifuza, nico turimo gusengera rwose. Ubu nyine natagiye kugisengera kandi ko batera rwose, batere hariya kugira ngo hagire ibindi bice byigarurirwa. Uvira yigarurirwe, iwacu habahumeke. Uvira ibibazo zabaye iwacu, aho ingabo za AFC ziviriye mu mujyi wa Uvira, nibwo ibibazo byabaye ingutu hariya mu Minembwe. Imbaraga zose zirazamuka zija kuri point zero, indege zose zirazamuka zose zija hariya. Hanyuma iwacu hongera kuba ibindi bibazo, ariko mu gihe Uvira iyo kongerwa kwigarurirwa rwose, murumva ko namwe uko bimeze. Ziriya ngabo zose ziri hariya zarara zimanutse, zarara zitashye, zarara zihunze, kuko ziba zitsa n'iziturutswe inyuma. Kandi Uvira murabizi ko ariho hacurirwa imigambi yose mibi, byose ibintu byose byo kutugirira nabi babipfundikira hariya. Niho biba, ni hariya hose biba. Kandi turifuza ko n'abaturage b'abanyamurenge bahunze ndetse n'abandi bose batumva buriya buyobozi bwa gisegeti bahungiye mu Kamanyura, bongera bagasubira mu bintu byabo, nubwo byasenywe, ariko bongera baje kubaka iwabo, kuko hariya si iwabo mu Kamanyura, naho ni muri Kongo, ariko ntago ari iwabo. Bamenyereye Uvira, bamenyereye batuye Uvira, harabavukiye Uvira, harabahavyariye barahakecurira. Abo ngabo bakeneye kongera kwasubira, buri wese ashaka uburenganzira bwo gusubira iwiwe. Ngaye nguko uko bimeze Uvira, naho tubategereze hari kiza kwaturika mu minsi mikeya, kandi icyo ngicyo nico kizadesida cyangwa nico kizatanga amaherekeo ya Minembwe, nico kizatanga plan ya Minembwe, nico kizagarura umutekano
hariya mu Minembwe, iki kintu kigiye guturika hariya mu mujyi wa Uvira. Reka amakuru yacu tuyakomereze hariya aho Katanga, aho ngaho ni hariya muri Katanga nyine bagiye bakatakata, aho Katanga mu gace kitwa Rusinga muri parike ya Upemba hariya. Ejo habaye imirwano ikomeye, rero ikomeje kuba habaye imirwano ikomeye, baravuga ko hari umutwe wahatangije w'umugabo bita Gedeon, umutwe ufite abantu benshi cyane kandi bafite imyitozo y'inararibonye, bateye aho ngaho batera abakozi ba parike cyangwa bariya ba garde ba parike, barabatera rwose babambura ibikoresho byinshi cyane, bambura n'uduce twinshi cyane. Umutwe ufite abantu benshi harimo n'indege n'amadrone n'ibiki byose. Uwo ni umutwe nawo watangiye kuvugisha abantu benshi cyane, ndetse waraje ufata n'abantu amateka uratwara, ariko bongera gusya bagarura abantu, ariko ibice bari barimo byose bakomeje kuyobora. Uwo ni umutwe nawo watangiye kuraza ishinga leta ya Gisegeti, nabo baravuga ko bari abanyakatanga nabo bashaka kubohora hariya ntara yabo bakayigira libre, bakayigira libere, kubera ko nabo batamerewe neza cyangwa batumva ubuyobozi bwa Gisegeti. Uwo mutwe rwose uri hariya muri ako gace ka Rusinga nawo watangije kuvugisha leta ya Kinshasa amagambo menshi. Reka dutegereze turebe ko wenda hari ikindi kintu cyotokea hariya kikomeza bagashira iyi leta ya Kinshasa ku ipanu cyangwa ku ikarayi, bakomeza bakayikaranga, kuko ni leta mbi igomba kuva, kuko nta kintu na kimwe yigeze ikorera abaturage cyiza. Ndetse turasenga ko hari n'abandi bose bahaguruka mu bindi bice nabo bagakomeza bakavuga cyangwa bakomeza bakarwanya iyi ngoma mbi, ingoma yaje kwica no kumara abantu, kuko yishe abantu benshi cyane mu bwoko bwacu bw'Abatutsi, bagiye babibabariramo rwose. Ntago byaboroheye, ntago byigeze biborohera muri iyi ngoma ya Gisegeti. Rero abo nabo baratangiye iriya hirya. Reka turebe kandi ngo barimo abantu barimo kuvuga izindi mvugo zo hanze z'abapolitike, n'ibintu byateye ubwoba ino leta ya Kinshasa cyane. Rero reka dukomeze dutegereze turebe uko bizagenda. Turakomeza dukurikirane iby'iyo nkuru, tuzagenda tubigezaho uko bizagenda bigenda bihinduka, nuko byifashe kugeza aya masaha hariya muri Katanga, naho ntago byoroshe. Hariya muri Nord Kivu, hariya za Walikale ndetse na za Masisi, naho haravugwa imirwano yakomeje kuba, ndetse igenda ituma leta ya Kinshasa igenda itakaza uduce twinshi cyane, uduce twa za Kabati, hari za Kibati muri Walikale twabashe kwigarurira. Biravuga ko bageze muri 12 km n'umuhanda cyangwa umujyi wa Walikale, niho bageze rwose, kandi ntibafite gusubira inyuma, kuko leta irimo kubagabaho ibitero, bagakomeza bagenda bayisatira, yanze guhagarika imirwano. Ndetse na Sena ya Amerika yababwiye ko bagomba guhagarika intambara, rwose pe bagahaja mu biganiro, intambara timuzayitsinda, ni nk'aho babonye batazayitsinda, kandi babona barabashigikiye, ariko ko barica abantu babona byose ko birabitirirwa Abanyamerika, kuko nibo baje bagenda babwira AFC muve mu mujyi wa Uvira tuje mu biganiro, bawuvamo, bamare kuvamo intambara bari zubura. Rero Sena yongeye guterana irabwira leta ya Kinshasa, irababwira ngo muhagarike ibitero, muhagarike intambara, muje mu biganiro, mushake uko murangiza intambara mu biganiro, kuko ntabwo amasasu azabona amahoro, azagarura amahoro, ahubwo muzakomeza mupfe, ariko ntimuteze kuzagarura amahoro mu gihugu cya Kongo mu gihe mukirimo kugaba ibitero mu baturage. Ubuyobozi bwa Kongo bwamusubije, bwavuze ko butagomba kuja mu biganiro ibyo ari byo byose, ahubwo bagomba kurangiza intambara ku gatuza cyangwa ku ngufu zabo. Intambara izarangira bakoresheje imbaraga zabo, nuko niko bavuga, niko batekereza. Byavuzwe umuyobozi umwe wa Kongo hariya uri iyo ngiyo, umuyobozi w'Icyama, yavuze ko intambara ikomeje kandi bagomba kwigarurira ibyo bice byose bakoresheje imbaraga zabo ndetse n'amaboko yabo. Ngaho uko bimeze muri iki gitondo, mugira amahoro y'Imana mu burasirazuba bwo hagati. Intambara irakomeje rwose. Irani barasaba kuja mu biganiro, nayo yanze rwose, yavuze ko igenda yihorera. Umuntu wese uzavugira Amerika bazamugeraho rwose, bafite kumutaho. Intambara irakomeje, nubwo ntayikurikirana kuko sinyitayeho, ntindaje ku ijoro. Intambara y'abahaze iriya
intambara y'abapimana imitsi n'abapimana imitungo. Murumva ko za Bushinwa bwahagurutse, za Burusiya bwahagurutse, abandi bose bahagurutse, za Korea. Intambara ishobora gukomera, ariko n'intambara y'amafaranga yo gupimana amafaranga, boko barakoresha amafaranga kandi bose barihimba rwose barahaze. Abandi bo barimo kurara hanze ku misozi, bamaze imyaka 9 batagira aho bakinga umusaya, naho abo ngabo bari mu mitamenwa ndetse n'ibindi bikomakomeye barimo gupimana imitsi. Nuko byifashe iyo ntambara nayo irakomeye rwose kandi irakomeje, nayo ishobora kuzagera ahantu hakomeye. Rero mugire umunsi mwiza, mugire amahoro y'Imana, mukomeze musengere iwacu, musengere igihugu, musengere abantu, kuko intambara wenda igiye gushira rwose. Komeze dusengere iwacu kandi birabivuye mu masengesho yacu, dusengera twirwaneho ndetse na M23. Mugire umunsi mwiza.